fila vai fatalo fatu Samoa le nei tu la fiafi malo le ngalulue malo le sa itu te mafaiva le nei aso ai alu maia o se fapoponga fo ile nei o le Samoa Taulogologo la te moa tia tatou tala o le aso sa te tala ina ai nisi o poloketi ale a o ngatulanga lua no fualii ma sa fatu pe ina le malo o siamani le afana nai se kone ma se tatou report. Le tai ona leila le asa tsalaina lo ia se tasi poloketi sa fatu peina le malo siamani mo le aʻoga tulaga lua no foalii sava aia le taupati fiafiai fo o alo mafanau e maise le afioʻaga atoe talisa paia ma patipatia lenei faamoemoe tāua ma fai ona tatalaina aloa ia i le tai ona leila le afioga le tamaitaʻi konesula o le malo siamani Samoa ia tagaloa Krista Sekedi ma le afioga le minista o aʻoga taʻaloga maganuu fioga ia se ulaioane sa o tina le lipine tala lo ia ai nei poloketi ile saunoanga autua le tamaitaʻi konesula sa ia saunoai o nei poloketi e faatupeina le malo siamani e faaigoaina o poloketi mo le faalelei o le itutau aʻoaʻoga ma le malo puipui o fanau o le nei foʻi poloketi sa sainia le taimina faamanatuina ai le 5 tausaga le faiga paaga le malo Samoa ma siamani lea sa faavaina mai le tausaga e tasi iwa fitulua i se faatatanoaga ma le failautusi o le komiti a le aʻoga sa ia saunoa ai faamoemoe nei aso ia o le faaulufaleina lea ia o mako polokeki sa faapiona matou ai si mai ai le malo siamani e sfulu la potuna mafai ona faatupe le lato sosoani e lus futonu afe se lautala ia lena faatai sai potu e se fulu ia mafaatau ai ia pawai a fou o le matou pa a o le silua potu tele na sa faatupe le paia le afioaga ia o lea na ma le matou sliding cage lai ai ia ona e maua ai ia le alua se leni fitu afe fitu se lau tolu surfa ia atu fatasila ia e tolu surfa fe malu se lau tolu surfa tala tupe Samoa sa faalu le ile mato poloketi le watala le so Samoa fo ile avanoa e faaneo ai le nganga fiafia o le susunga i le pule aʻoga ono le nei poloketi tāua maoga tele mo le aʻoga o le nganga faafetai le tua o ia o le sa tali mai foʻi manaʻoga ia ae maise foʻi o le tulaga o te oo mai o iai se faaletonu i tonu potu aʻoga i se mea e aona faaleleia pei o kapeta ia ae maise foʻi o vaega o faaletonu ae o te faafetai i le malo siamani ona o te lē o le tāua o lenei poloketi e ala i le faamaʻaina lea o tonu potu aʻoga e 10 o le mawhai e ona whaleleia i a tūlanga o potua o malua mai a tau ia o soifua malolo ina o alam whanau ia o le tūlanga na lea te lea ngā whaftai o mwhai ona whaleleia tōna potua Ta fatino ina me alofa le whanau e meise o lātou whaafiafianga mo moli ailo lātou loto whaafitai ono le anga le leo le malo siamani e meise o le langolango malo sia mātua ma le afio anga o tau nuu manui ai le whaamoemoe. Le whana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. O le asona nafi na whai loa aloa ia e se whai ungar ka peneta. Mo le filifili ai o tofinga o fisa silio pūlenga. Mo niso matangan wenga ali malo. Ia o fia ile matangan wenga soifua malo loina. Ma le matangan wenga o onga ta alonga manga nuu. O se atilinga le nei o le report.
E luani matanga luenga le malo na whae loa lo ia le asana nafi. Se whae unga le kapeneta mo le filifili ai ofisa sili. Na te tau aveina to finga ma le taita inga o ia matanga luenga. O ia matanga luenga e au fiaini matanga luenga o soifua malo loina. Whapea man matanga luenga o onga ta anonga manga nuu. Mon matanga luenga o soifua malo loina. O tofia nei le kapeneta a fionga le li ipolo fesa ia ai ono Dr. Alec Ekeroma e aveama whaululunga po le ofisa sili mo le matanga luenga. Le neita mali I o le atunu o lo ia umia whailunga tawaloa. Le PhD in Building Health Research and Capacity of Clinicians mai le Universitea au Kilani New Zealand whaatasi ma le MPA Health Management and Planning mai le Universitea Akili Peritania tele safa uina foi mai le Universitea au Kilani le whailunga tawaloa le tipi loma I le Obstetrics ma le Gynecology. E tele au nanga tau soifua maloloina sa tau ta uaile nei ta mali o Samoa. A mata maile tau sanga ta siwa vanuono. Fa ape ailo na tau finga o lo tau ta uai I le taimi nei. O le ofisa sili o pulenga po le whaolulunga. Universitea o Samoa. Mo le matanga luenga wa onga mataanonga. Ua wha amaunia le kabineta le filifiliaia le afionga ia ai au Christopher Hazelman. I le tofinga le ofisa sili o pulenga mo le tolu tausanga. Le neita mali iwa luas furuiva tausanga. O tautua I vaenga ese o awa onga. Ma ua lolo na sila fia I au onanga ese le whaatinonga. O tiute tau ave mata upu tau wa awa onga. Se fulu tolu tausanga o ia tau aveina tofinga. O le pule whaatonu mo awa onga le Ecclesia Katoliko. A mata mai le luafe ma le tolu. Se ia o mai I le luafe spun ma le ono. Samoa inga lue o se whaia onga o se sui pule a onga. Pa ape ai ma le tofinga pule a onga ia onga mawalununga le Ecclesia Katoliko. Ta avea foi o ia mataita I fono mo le Universitea o Samoa. Mai le tausanga luafe spurfa. Se o mai le tausanga luafe luas pumaritasi. O ai au lo o ia umia whailonga tawalo le Postgraduate Certificate in Education and the Bachelor of Arts. Mai le Universitea le Pasifika I Saute. I le tausanga I tasi I vaiva tolu. Momoli ai fo I le whaamaloa le malo Samoa. I neita mali I watula I mai. Ita ia nisi mtanga luenga le malo. Le whanana I se konimola Samoa taulongolongo. O whailoalo ia nei le afionga le Minister Supe, le afionga mulipola ana rosa ale monio le tau fou o le suau ua iai mo le masino te sema, le a mata wha maluina I le aso, o se atilenga le nei o le report. O whalawilo nei le afionga le Minister Supe, le afionga ia mulipola ana rosa ale monio e ala mai se pe pofa matalanga pe na satu ina mai le fiafira sona nafi le sau fou sua ua ia nei mo Samoa e afu atu I le aso mo te sema I le pe pofa matalanga pe na satu ina mai le fionga le minister o lo fa mawina e swinga I le tau e fata wina I le sua o le penesini o le apa u I se fulu fitu te sima le fasene I le lita mai le tolu tala te sima le lima tasi I le tolu tala te sima le tolu fa I le lita o le tiso le asi tia I le sefulu fitu te sima le lua sene I le lita mai le tolu tala te sima le iva I le fa tala te sima le sefulu ono I le lita mai le karasini o le apa u I le o te sima le valu sene I le lita mai le tolu tala te sima le lima valu I le tolu tala te sima le lima fitu I le lita sa iai papolenga I le pa u o le tamau ai ngolalangi ma vahiti tia le mana o ngore suau ai ua avea matulanga wa pa ua I le tau isi o lua tau suau ai o le tau o le tiso o loa afia o na le whaititia o le sapalai mai Rusia nga ito tono Europa le o loa whaina ai le fesuia ingo le tau mo le tiso o le siitia o le tau o le whatawa ingo le tala Amerika wa avea masesasi o afia ngonga I le tau whauru whaleina mai le suau I Samoa mai tusa ma le 5% wa pa ua I le tala Samoa nga I le tala Amerika Taptelekisiona Molo Samoa taulugulu. Wala whaisina tatou malolonga pupu o na tuataliu mai lea wala ngana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back.
vai tau o wha, e hawhi ai Samoa I lolonga. E mawhai ona fō ia whawhi tau li ono tula I mai, pe a tātou tangia la patainga. Whātāua mwhaatino la patainga. This is a special weather bulletin number 2. Whaongatanga o neone, e poloka ai le vai mai le tafe atu I tono lo whale. A fia lo maota po o lau pisinisi I lolonga, ta pē vave le mika e le tise, ma se I ese waia mai palaka. Ta pē mika o le vai ma whaungkesi. Ta pēna me tō tino tā aua I ni whata mau le lunga. A whaia le malu pui pui alo no foanga, anga I vave lo I no foanga maululunga msaunga le mō. Awa I te tau mawhaia so po ia au wala o lolo vaia. Ma pui pui le whanau mai autu mā la vai, o nai a awhia ai le soifua mā lolo ina ma leola. Ave le mō lo sā I au wala sā lolo vaia, o nai a awhia ai whale ma maota o isi tangata. A pēla o ta avale se au wala o lolo vaia, alu e se vave loa maanga I atu se no fuanga mawalunga, ma saunga le mō. O lolonga e maua o mai o taota mai whale le tā ua, po o vaila au ona, wha o ngā vaila au tāla whea ngai, e wha mama ai lo maota ma vaenga uma sa lolo vaia. Ia mauti noa o mango msaunga le mō le whaungkesi a o le itoe wha o ngā ina. Ia mauti noa o mango msaunga le mō palaka ma wai el tise a o le itoe wha o ngā ina. La floa I uma tau mafa ma mea sa wha lea ngā ina le lolo, o nei ono a fiailo soifua ma lolo ina. O lolonga e matua palapala ma wha lea ngā inai vai tau mafa, wha puna vai ino. Mo le saunga le mōlo ainga, ta pena, sauni, manofo sila fia, pui pui ma wha atino la patainga. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, today the Nofuali'i Primary School officially opened its new project funded by Germany. Lefana Sekone with more on this report. The scenery this morning at Nofuali'i Primary School compound was a moment to be cherished and remembered by the village when they officially opened its project this morning. The German Embassy in Wellington has funded a partnership project with Nofuali'i Primary School. The purpose of this project is called Projects to Improve the Learning Conditions and Security. This project has been approved by the German Embassy as part of the 50 years anniversary of diplomatic relations between Germany and Samoa, which was established in 1972. Her Excellency Taulogologo Segeri emphasized the two key objectives of this project. The first objective was to upgrade the classrooms with floor tiles. This will ensure the students and teachers work in a cleaner and germ-free environment. The second objective was the renovation of the school fence. This is vital with the school being close to the main road. The honor of cutting the ribbon was given to Her Excellency Taulogologo Segeri and Honorable Se Ulayoane, Minister for the Ministry of Education, Sports and Culture. In an interview with the school's committee secretary, she highlighted the total cost of the project is $30,834. $23,100 was donated by the German Consul in Samoa, and $7,734 was the money raised by parents in the village. The principal for the Nofuali'i Primary School stated that this project is one of a kind that is long-awaited to be done in the school. All glory goes to our Heavenly Father for His continuous love for His people, and this project is officially open, and now the classroom and the compound is well secured and safe for all the students and also the teachers. As token for appreciation, the students provided handicrafts gifts for Her Excellency and all the special guests.
The students also entertained the guests with their beautiful dances and singing. For your TV2 News. The Cabinet has officially announced yesterday the appointments of the new Chief Executive Officers for some government ministries, including the Ministry of Health and the Ministry of Education, Sports and Culture. With more on this report. The Cabinet has officially announced yesterday the appointments of the new Chief Executive Officers for the Ministry of Health and the Ministry of Education, Sports and Culture. For the Ministry of Health, the Cabinet has confirmed the 3-year appointments of Professor Aiono Dr. Alec Ekiroma, Chief Executive Officer. Dr. Ekiroma has been the Vice Chancellor of the National University of Samoa for the past 3 years. July 2021, the National University of Samoa announced his reappointment as Honorary Professor in the Department of Obstetrics and Gynecology and Women's Health until February 2024. Dr. Ekiroma holds a PhD in Building Health Research and Capacity of Clinicians from University of Auckland, complemented MPA Health Management and Planning from Keele University, United Kingdom, England. He also graduated from the University of Auckland with a diploma in obstetrics and gynecology. He has served in various capacities in the areas of healthcare since 1986 and is also the owner and operator of Alex Hotel and Private Medical Clinic at Motootua. The Ministry of Education, Sports and Culture. The Cabinet has confirmed the appointment of I.L. Christopher Hazelman as the new Chief Executive Officer to lead the ministry for the next 3 years. A pragmatic educator of 29 years, I.L.'s wealth of experience includes working in mission and public schools as a teacher and leader. For 13 years, I.L. served as Director of Catholic Education in Samoa from 2003 to 2016. After a decade of services as a teacher, Vice Principal and eventually Principal of the Catholic Senior College, he joined the public service as Pro-Chancellor and Chairman of the Council of the National University of Samoa in 2014 until 2021. He graduated with a Bachelor of Arts, Geography and Sociology from the University of the South Pacific in 1993, and the following year completed his postgraduate education also from USB. For your TV2 News. In other news, the Honourable Minister of Finance, Mulipolana Rosa Ale Mulio'o, has officially announced the new petroleum prices for this month, which have come into effect today. Here's more on this report. Minister of Finance Honorable Mulipolana Rosa Ale Mulio'o has officially announced the new petroleum prices for this month of December through a press statement which has been conveyed yesterday evening. The statement has clearly stated that petrol and kerosene prices have gone down, while diesel prices have gone up in the latest round of changes in fuel prices, which have come into effect from December 1st, 2022. Petrol has decreased by 17.4 cents per litre, from 3.51 to 3.34 per litre. Diesel increased by 17.2 cents per litre, from 3.99 to 4.16 per litre, and kerosene decreased by 0.80 cents per litre, from 3.58 to 3.57 per litre. According to the minister, whilst concerns about a global recession has dampened forward demand leading to lower base prices for some products, diesel prices are being directly impacted by reduced supply from Russia into Europe, which is offsetting most of this downward trend. She also stated that the strengthening of the US dollar has had a particularly detrimental impact on Samoa's import prices, with the tala declining 5% over the US dollar. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night.
Mo le tawalunga le nā lau Samoa talongolonga le nei tula o le fiafi, mo mole le whawhetai le pūlenga o le swawai, o langlango ina o lau Samoa talongolongo. E manuia whaasausaunga le fiafi, tō whaasaifu.